Ja se zovem Sofija Kuzmanović. Ja sam modna urednica časopisa Blic žena, najtiražnijeg magazina u Srbiji. U Blicu, odnosno Ringijeru, radim skoro 19 godina. Moj posao kao modne urednice je osmišljavanje vizualnog i tekstualnog identiteta modnih strana, praćenje svih modnih događaja, komunikacija sa svim relevantnim ličnostima iz sveta mode u Srbiji, a deo koji najviše volim je osmišljavanje, realizacija i produkcija snimanja i slikanja modnih editorijala za časopis i video. Kod rada u Blicu najviše volim što sam svakodnevno u kontaktu sa jako puno ljudi koji me inspirišu, motivišu, od kojih nešto mogu da naučim, a ujedno to je mesto gde doprinosim kreiranju sadržaja koji dopire do jako velikog broja ljudi. Blic kao 30-godišnjak bi bio osoba koja uvek prva sazna šta se dešava u gradu, stalno proverava telefon, ima mišljenje o svemu i uvek ima neku zanimljivu priču pre svih. Za mene je super žena ona koja svojom snagom, dobrotom i autentičnošću inspiriše druge. Znači, ona nije savršena, ali ona ume da voli, ume da podrži, nasmeje i, što je najvažnije, reši svaki problem čak i kad je najteže.